Kani ka jaka ka ieng mynta kami ka sien ka nyngkong. Hayong trei upanai September araja karar ieng hangne. Bag lain kynduh ki officer ki bapet jong kani ka Energy Corporation. Nilai ya ka dorkas pat kumjuru hapo jong Deputy Commissioner. Kadon ka Coordination Committee ka malalam khmat ka ulit GH Kaselor. Kaba laidon mentalang boro ki Shnong kirang bashnong district Shnong kilong kubi ki kun samna bat ki school befer. Bat kane gani kasin kaba hadin karwi Islam. Kajian lenti kejungi na po pamsem bat hadu hangne ru kadang long komju. Henry kajian jungi mensua hausna marja karar kapadon ke polien. Kadang kas katulien kamut kalien kaba mensua. Trei mynta kadang ka polien bat ka service lin hapo no po yung ya ubum haka hamtame nanong bay hapo headquarter rajuni kalau kuser hadu kata nadu bakawan kanika polien kibril kirong sungyo kirong sang kam lajong ilabun bat kata connectivity jokiru kikwa kamsuk sipo asam hari kai bosusi pa ba mipet niya kanika boarding kabali ka ju higa bunum namta karoy ka par namta ka kiu ka jilla ka jugi kanang sahi ka ju mushwari don 33 kb/11 kb mantaro life way Islam ngalong kunju hi kachikli kalong ba lada kita ki substation ipet antay 33 kb ba 11 kb idon defensing ki belum pakaba baik ni sotu ya kay gajumut ka mga mut pagkren na sotu kini ki observe gibadan ni hapo jong ka energy badan patlu hapo ka distribution idon gajige ka bagian ti maki namar lana kimyo hi gasa ka support na po jong ka government namba upaw minister ka ya kiru ban musnoy kano no kajige hamtame ya ka jia niti ya kanika load shedding lani ka frequent breakdown jong ka electricity hapo no po balik headquarter rei ka ka banga kwa man ko ti shafi ki officer ke jingduna ka ba ni jusham dang gini kita yo balik we u samlarang ba banya ya ka baik ka jungo politi u hapo to signer bolak pa shen Dahil pihagin sistem rolet, ibon hybrid di balakay, ipoy libat ito yung transformer, lumar komdon fencing, bak hybrid ko pligin tip, ugan tau boarding, electric ang tayo po transformer, ipoy hadu bak habro ikakti na neskija. Idon kilongin, tinikipon gibab diyan, gibalarim, gibasarang, gibalay, gajing ujor na kasyong lay ujor na kisasamla, pa MCL sobaya tiyan lo nomor unir laban hak hanu po buat pulang bersau kataru ada yang failures nam tajuki nomor ba kita ai ka daw ba mafi ki ba shim ya kalai ngone ka dong tiap yesu hadu san po jar uwi pun ban pendap ante rajaka dari berwenno ban replace itu borim kun kita sedang bat lu pinapan ya kalai sagawai pat ka long marjan sidong kalau ada lupa kita kipun lu pihak penut kipun lang long alai teli kesbu ribu san pojar alai teli lang silak san pojar kita ilungin ibot silak san pojar inyo ieng ibatang san pojar haplut silak stem namuta ka electricity kita di Filius namuta kini ki sarkar akan kini ki nongtrei sarkar hangne po MCL para po distribution bat kabaso kaya hadu kata kabulang yang ikum kinawilam iwanong di office mata ka di kasin kabalay akabaar benkong kan kabaar ikwa kenu USDO numajo manungko sa kan makapagpaw yung pamdan po benkendu naman kilas tu ya kay kabar himot benkendu kadai kay haka frequent breakdown jong electricity po nung po kay ka ba so tumalay nga so siya nga kalong ba kisyong nga kati kasyuki kung ki-officer Kanay kim tepat ba kini ginong sacrifice ba? Kanay kay kitin parang yung government servant.
kamram ga juki bagi kynduh ya kino ikunhon haba kidon ya kajikso balik kijing penpau ga juki ya kajing susui apom tekam ga juki haba kilong kita ki gentleman kini belum ibakloi kan pediang yedo do wala ng ikran pat ya kay kaba hidu masim habang ikran kan headquarter habang raipo isdam ladan ipan yang tu kunoro bodan ng pose di benang benwala asinis po nga thai bono munaro inamla badanong ipan ya kaba dai nidon ka umyam stage 1 kadon hadu 36 megawatt nidon ka umyam stage 2 kadon hadu 20 megawatt umyam stage 3 bar 4 60 megawatt Umpro hydro project kadon 11.2 megawatt. New hydro project kadon hadu 40 megawatt. Killing substation kadon hadu 400 kilovolt. Kaigin ka sige bangin nama bunyo ya kita ki transmission ki babiang. Namar ladan ipek kembaong ki nokren mende teng ki sularai ba ibu headquarter yani hangne ako nopo. Namar bunai kaboni kadon ya substation ka basis pa life war TV mat lifeline TV ko umiam hangtei kabadek head office ya distribution ru kaladon ya ka sispa life war TV kanumpo kamdei tam ka baai ya kane ka boarding electric tangi snow po ki bamajan po hadu ki undan hadu ki mangar hadu ki imsaw nong kharai hadu ki arpumer umling terter Nomor 9 itu epi bat ngan persutu epi ru.